Muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agonto kwande Ritangoge Ritangoge Mutegeri kwitha wina twe aja ndene Wero TV na mubango nituthunkume oni mbitagwa Eston Gitonga ntukwe narua twina Paul Kiambi uria uthithagia food processing na gatuigwe uria thunkuma kuma ngogine eu yawe. Irio ni gintu kia bata muno muturirene jwa mtu ende kuma kimera kimundene ikenda gwikwa kagita karaja kara gitumirwa gitike mumbere juria ina jumu ndene kenda biomba ukara kwa kagita karaja. Paul Kiambi ni mutaalamu wa manto ja food processing na ouneu athunkuma. Uni turakwa mbitwa Paul Kiambi na mbitaga ngugi ya agro processing kana ngugi ya ntubira turimaga kwa ndivari ukiribio kenda biomba gutumirika igitari raja na ntu bomba kuthwa bena bio igitarira babiyendekia. Ngugi ya miambiria kagita gakaraja ende bachiandikithitie ta kampuni bachietaga Ikobo ya food processing. Ngugi ya agro processing na miambirie 2010 na ende kuregister kiama kitu itaga Ikobo Youth Funds kana Imenti Community Based Organization tukiregistre mwaka wa 2001 na tugita biashara ya kujamwa na gutanguye turi amwe tuambiria kulima matunda ya ndamu na passion fruits icho tuambiria cho mwaka 2007 yachambiririe challenges nyingi cha kwa tuimirimo na ndio twathugani no twandi passion fruit na chiko kwa tuimurimo na tiri tomato tutuna twana ma kwa tuimurimo then ingugire kwingi tubate gwita ndio twambiririe project yeje 2010. Kiria giatumire enda kwambiria ngugeje ni nontu we ni mutaalamu wa manto jege merere kana nutritionist one ndo atumire ume bwawe kuthithia kinyawe irio bibi. Kiria giatumire ndone manto ya ngugeje oni profession yakwa mbithera ndi nutritionist na kwou indategere ndona kurinto miri yetu ibatare itwe ibyo mono na ndio taga ndona ibyo byetu bira twatura kurabya gintwire itwebere teraini neu na twejakire mirire yingi gicunku nyota nkuwa ni doki ende ndiko dithia research na kiama kiu getu indejire kuona into bya twareja bya gitene biena imo nutritious kana biena utonga bubunge muno bura mire twe kwanda nkuruki ya bibinge byetu bya gicunku na iro na kundonere na tukathithia nontu ana betu umabwa mantu bunga na rokabacha mukirie riko bateriruma ukabacha mukirie ikwa batende nyokiona ukabacha mukiria kirenge bauga koba ikitie Misiri nande ndoria na ate unge tubati kuthithia kena nontu wa this young generation eye tuno yuje kama si chapo ni chipo yo ndio ruga yao nandana ni tumba kuthithia kenda ana babe tu bomba kule into bibi magita yombe na miri yao yomba gukaraboga tuma wakandiguru ina miri miega na itwende kumenya imwe bya iria bya batumaira kuthithia metu eje yao kire industry yetu itumbaga go process into mwanya nontu kiruterwa vegetables kana nyani twina nyani ciatha na nyani ciatha na cio ni njaga mono yekuthambia system muntu ya ndamu ndentu na ruguru na irurwaga mono nontu bwa detoxification kana ikuga nyani ira cia matuma kiri njaga mono nontu bwa kuthambia system yonde ya mwiri ndentu na eje gutwa muringa roifera ne muringa roifera ikamutikie pabu gikuria miru 300 kana 91 different nutritional value na iga ku boost umeta kwa 60% ikuga atia wakakunda kia kuria thine kwineri au thine kwirega geto wakambira kurana thineria na kamithiria itwethwa uterungi twatwina mitu ya marigo no very rich in potassium twatwina mitu ya gikwa
gikwa nakyo kina utethio bubunge muno ndene ya mwili, especially potassium, zinc and also iron. And then twina mutujunge jwa marenge, na yu unajua marenge itugire bwaga kabisa, imutujuna a lot of zinc, a lot of iron, na yu karibu bwaga muno. Na tena twina mutujunge jwa mbegu cha marenge gutimu mumera junge nene mungujumba koneka jwina zinc iri guru muno. And then twina mutujunge jwa muthonyi mungu wa sweet potato kana jwa kiwachike mukuo kwatika mukuo na kyo twareke tu kino tonga bubungo wa vitamin B2 na kire food processing age indende kumenya naria aita mimera age iria bathithagia mitu nayo na nonto gutenda abatumira ke gukuria imera biu ibiomba gukara kwa kagita ka miaka 3 source yetu into bia twitaga we contract farmers tweja arimi contract nikenda bakomba guturimira kethiri kwa ndu twete nguye gutumira marenge kubangi twete nguye gutumira matuma into bino yatuthia processing yebeja katu contract arimi kuringana na uwezo burabe nabu imbi ukona jeka umba uproduce imbi kwa umba uproduce the best na twachuka twakwa tukena mundene twina ritiba twina batu tania bongo ge expert man tuneja mimera ba gwitanwa kimera uko bati gukora na wako bati kumenyero ende tukiwaga into bioto bionde bira tujizagia 100% tuga it is 100% natural kana organic ikuwa guti any chemical tukuria ne irio na guti any chemical tumagira no tuba wo preserve into bikena yumbo kana boga gintu kigere kumake na no kivia gitikwa na manto amingi tukwa ni preservative na igakwa gukara nande nande jambarenga yuko na jare awu nyoka aje ka miaka 2 yaje kumuko na jomi nyoka aje ka miaka 2 ija gukara na leo ka mwako jathia ukajathia tu na walijio kujathia ja kwera another life span ya mwaka jumwe kou ntobino bitumire life span ya miaka 3 na ke kwamberia ngugeje itwende kumenya mtu akienda kumiamberia abaterie kwamberia mbecha ingana nande ya dura hiyo kuna tuyo tukwaria gurura yo ina ngima kana 5 and then machinje wenge tuguselesana au ina ngima kana ya 50 and then kuna process inge kidija kile yakuna nde kina ngima na 3 nande ukona kamura wa mbiri tingu gejeje na miaka no tunyaba twende gurumo no tukinya miaka ngo tutara myo twande tukugitangara into bikaome na biatu kodora biena nyombe bio special bia jana store na store gukana ndiko nguge ina kangara kana kini katuga ukaya kwa innovation no mwanka withira wina ari okambiria nande ko at least ukabaona o milioni chakuje kana 1.5 no wambirie ende tekugwa kwa kodi kyanguge yonde iria kwendekana ya processing kenda umba kwa certified nyantu bake kwa KBS at least no manga at least withira wina 1.5 ni kenda at least ngugeu yomba ukarabu kana umba konekana uboga ondio machine cha packaging nambi na ke mtoria wenda gutonya ngugene cha food processing kiambie na mataro kiri ugwe mtura wenda gutonya ngune yamba makumura ngugeye niriaga bwambere na nguge injaga muno ira umba kulita na at least nontu ndenda kubwashwira by 2030 gutantu bakethira betumira product iju kona twina cio gatwambiritie mbai uka kuba wina mwana uri Nairobi kana university uka mutumire rigu wambere rigu gatumira cost iri guru muno bwajere aga gikondekera kirigu agata gutwina agata ku dispose maru ko ukono mutumire rigu gintukira agutumira kiri rigu riria you want that rigu riria tumira gantu gakai muno bibinge bigata into waste batrande ukamuthira mutujwe rigu ukamwikiria at least ngugiria no kilo 5 cha marigo chiria kilo 1 mutu kwande umukirite kilo 1 mutu ijoro kuja kugugumana na kilo kilo 5 umukirite so turiuga eji niyo barabara kila ndo banda bukoni biashara eji niyo barabara yatugetira na twindo katu ukethira antubonde bajogeta barabara neje bombitinto na betu merinto no tunyo kinya ndo tukuibe tumira ngasi kuba ndo gutinda utumira ngasi nyingi ndo yuka tujoka ndeka 5 iyo bya kubikira bikoya na wetho kutariko na wethira ugo safu yo byaku na kinyango geneje kina mathina jara bakurukaira challenges iro kathomba no ntu challenge mbere
ni ati July yantu July ngugeje gaturungika onto tutina riwa ra kungana yari komba kumia but itukudugania Mungu atethia kana tuona county government ikenda ku chip in nonto at the end of the day batwe turiano onto gutethia murimi ura we mundu na aria ugustinu tuko na muthenya chwa ina gaita thoko into biawe gotoka ino bio jwanira koromone bikurana nyantu kuira twa ndiko kabietira gutewa nande kuduganyina positive manner ni ati tukoma kwa twina dryer kuna ndrai ingichirio chigutumira sawdust na ku euno itume mundu akethwa ari ngugeneje gitari onde kwa tuna challenge ine no ndura gutena riwa tutimenya ko minto bibi na njira jeu na challenge nayo ira twinayo ni ati thoko nyato yetu gutanguo yonde tuna challenge thoko non to in fact supermarket chetura nyingi in Meru County ya satisfy na mantu ya caps tuna backcount and all that but tuka kuziba kumba iba kuandamana into yabi kumandene Meru County no to raya ukaja kuba kumbejeka ndene Meru County at least go supermarket yachi kushika into yabi committee standard watu ka ibo tujukiria at least 10% into yabi kwa consumed in Meru County kenda nyana mtoza kukura gentu indira kirenge kiu no limite necho yagura mutu ya kirenge kiu tukoma kuma tukuri ya economy ya Meru anjendega kwau tutina access nganu ya market ndene gintu bitu kwendia kiambira gutwera ngugeje ni mutethetie muno we kiumbe na kinya antu bange mwankaremi ngugi ni numbeta ku benefit kabisa no ntu numbeta gutuma nkagura munda ezwe ngugeje ndagura kanyaka wanja Nairobi na ngugeje tena ni tumite muno kiri ari nyamberenja kiri ari metu bara Meru barabari ma into bibi in fact there have a lot of confidence at ba kulima into byao na bena ba kono tuthia agreement tukabaira kinya price ikedere kaliu ko unya muntu akirima netheriye ngara meni on kwinka na njuko kunya kiri ari metu bondo ba Meru County bena a lot of benefit kiri ngugeje nontu they have assured market na bunge nabu burabethera ngugeje tu benefit kinya itumite kwa at least kuthwa twina kangari kidogo na tutiakite mono lakini twakite nyomba at least tutima kukuruka wigwa wina ndonyo ukurukite na actually na itukuoneka ingura mirango mingi mono no ntu inguge ikumba kuria na inguge ikumba gutuma antu baba ingi mono bona faida ya kuthira bare in agro processing na kinyantu ko chejete kiambia na werekera bwangu geje gukura nkuruki in future by 2030 vision yakwa ikaliyo ati ngugeje ethirwe in every household in Kenya nene East Africa na ulimwengu mzima in every household ne kuonekana ina the product one of the product umete kiri kobo and ukaja kuthora ikombo kutoa kiri kobo abimbe tu baraba neno mano muraba tu tumba gutethia na imatu na bo within Meru County and Tharaka Nithi County tukomba kwa tu processor into bibinge mono betu ya kiri arimi na rimba ketha bena thoko indongi mono na bakethra bakenjo ya ngura bakulita no ntugutinto byo biketha bigeta into waste kwau kiroto gietu ni ati tule exporters na most of the supermarkets wata in every supermarket ukethra into bietu bieku wata in every shop ukethra into bietu bieku nonto the more to kendia into bietu na wingi the more murimiura okulima na ndo taku bietu lima batwi the more murimiura okulima na area akethra ke benefit nenya mono kire this project ingoge kiambia kenaira gwita na agetekeria netethetie antu baba inge kwandikwa na kuona ngoge mwanya iji ngoge kenaira kuthithia ntiwa na ngoyecha gwita rogire mukaira nkithuganagia na atankeja na tukejaja na tuita ngugiro ntu ugeji nombete kuandika antu nkurukie 20 bara kuthithia sales bara kuthithia production na inde bara ngugeje antu bara gwatite na antu 5,000 nontu tuna arimi more than 5,000 bara on the ground bara baturi mena tukigira kuna na tugatara antu bara benefita kirengo geje tuna nkurukia ngima na 5 bara benefita indirectly te directly bara benefita indirectly kumanya na ngugeje turitaga
ngogeje ya food processing kuma gento ke mundene mwanka getwike mutu nio ngoge iria bwana Kiambi athunkumaira ugeta kuraja mutegeri nontu ituchokete na bioria biaku na mutaaramu twana twande sukuru ritangoge atongeria gonto kwonde ritangoge 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 rita inene na inini ritangoge yoga sagoraniango wega mutegeri kugwatania natwe aja mubango rejwa tuthunkume na kai kagita ka mutaaramu na bioria na ntukwena ro mutaaramu wako manto jege biashara Martin Kirima ibwega muno ikoja Bwega sana Gitonga. Na bwana Martin inkwenda antu baba inge mono ibambairia biashara ende egakinya antu imbi mtu abateria kutega mbere utonya biashara ene Jama ingi mono Gitonga aringi biashara baba ingi mono ibatonya biashara ene na bakoriru imantu jama ingi mono jena gitumi sana mbere biashara u yambiria na ithairwa ambuge makosa ja withire kire aringi biashara baba ingi kutonya bakoriru imantu tumantu tunini enda twena gitumi mono turia tukauga mwerekera juri ku biashara u ikajukia na gintu kia mbere kiria bora irwikio mono ikwethirwa ubangite gintu gitawa business plan na business plan na njire kimiru ambuge ija mutaratara kana mubango joria uringienda biashara ekwita na ino uringienda itekinya na mibango yonthe yegie ibao bakethwa be customer baku ino geta gwita into biaku birio kendia thoko ekwikethwa ikariatea ogwo antu barabo kutsindana nabo kana barabo kwendia into bikungwanana ne ate ukona withwe wimbere yao mantu na jonde kenda customer baku bomba kuingia antu baba ingi bora irua I plan mono na business plan ni oyuga ithairwa ina mantu ja maingi mono chagitumi ni oyuga biashara ku urende kurekinyena no urende jukie gitaringana ni oyuga kinya miaka ijite urenda cash flow chiaku projections kana mbeca iri gutonya biashara eneku cia kuingia capital kana balance sheet ya urenda ithirwe kariate antu baba ingi bora igo ni untu muno na ndingienda kubera ategeri bara batutegerete mbere utirambiria biashara banga boega mono mantu ja business plan utibiti thairwa bieku nontu ina kinya kiwango kia mbeca irio ka invest ndene na ina kinya kiwango kia miaka 3 kuma nandi urenda biashara ikuithirwe gwitekinya na ina kinya kiwango kia kukeja kwithwa kwina machindano ja maingi mono biashara ene ne ate ukomba gutsinda mashindano jau ina inya mantu ja ibau kwenda ba customer baku na te mtu wonde obwirite kwithwa customer oku urenda kuritaniria ngugi na antu bariku ebe customer na ndi business plan ni bwiri kwithwa ero gintu kia bata mono kintu kingi kiria aringi biashara bora irwikio mono ni ati igitariria mbere utirambiria biashara womba gwito kona muchore no kona uibo kuga mathuganio no kona uringienda bwitaniria ngugi bure amwe no ntubwa untubumwa kana bwiri na ndi no ntubwa kimongi kiria kimurutira kiu gya kugwiranirwa na gya kuona ibu kuga mathuganio na bwina moroto jumojo ki biashara buka itombeka biashara ene indi bukorirwe ikuthithia gintu gitawa gwitikaniria kana partnership deal na ndi ariria biashara partnership kana company kana wewe na mtu mwe kana ngurukie mtu mwe bugwitaniria bongo bwa tonya ngugine buteambite kubanga muntu akareta capital wenganaku na egitarira tukarita biashara na mbeca chionore tukagana baitatea na ndukethira egita riria rikinyirira kugana baita bukwambiria kuthurana nandi nontu mbuga uria na contribute bunene kana uria ungi na contribute na inya indi butabangite mbeca cia tonya bukagana atea iu nandi ikareta nkuchanie nene mono kiri biashara gintu kingi kiria kia bata mono kinya kio kiurairia ni mantu ja baruga cia kuringa biashara ukorirwa ndene nthiguru yetu Kenya mbere utirambiria kuringa biashara kwithirwe wiringira na account ine kana inare ukaringira kwina baruga obwiri kwithwa wina cio
na ndu womba kuthwa wina kimongi kia biashara mono no kiona kanya ka opportunity kau kareo mongainya ukamatuka ku ukorirwe kuthwa wina baruga irio bwirite kuthwa wina chombere otirambiria biashara katuge for example kathwa ni antu bara bendene biashara cia construction mbere utirambiria ngugi cia construction no bwirite kuthwa wina baruga cia kuma kwa NCA no bwirite kuthwa wina baruga cia kumpin cia kuma kwa KRA no bwirite kuthwa wina profile kana wina mtu ja beta wa ba contractor we well qualified mbere ngugi witirambiria na ndi ukethirwa wo ngwirirwe sana no ndungu iro indi no uri mantu jauja gitumi sana we kinya antwana ukethira thirikari na ambiririe gukuthingata antu ba county ba ake utagita license ya council ne ate no ntukurugurwa ofisi utigitete mantu jau ijorairia muno na jatibwirite kuriria igintu kia bata muno no ntu thirikari no ke ikeja gukuthingata utina baruga ire ibwirite koka inga inyanguge inya biashara ire invest na no karituge for example kugura uku invest mbeca nyingi na ndi umenyege karunga mamonga wambe gwate baruga yu na gintu kingi nakyo kebata muno na inyakyo kiurairia muno jama ingi ni antu bara bukaritaniria bongugi aandikwa ukethira na ndi ugwe na ndi unonerewe biashara eji ukamiambiria na wina kimongi kiu no kamiambiria indi wikinya na ukona ai ntathuganitie kethwa nkenda antu bagwitaniria bongugi no ntungugi eji ni nene utumba wenka ukethira nandi uria ukubwirite kuita bwega na wina timu ya antu bara bukaitaniria bongugi utina aitingugi bagwitaniria na no ntuna bono kubenda na haraka na biashara ni ambiririe ugeta guchwa antu bati qualified kurita ngugi kana antu batina umenyo bwa kungana bwa kurita ngugi jawi mantu japata mono jabwiri kumenyerwa na mtu agitonya biashara-ini ubati gutonya wina akili ya baita iria witete kuthiria kana ibati kweja wengogene tu uria mpenda kwira aringi biashara nuju mbere ma igitariria witire biashara-ini matunda ja biashara ibaita na itukumenya kia muthiano monka baita ikeja biashara-ini indi kiu gitibwiri kwithwa ki mustari ombere kiri mantu ja kugweja muringi biashara kintu kiria kibwiri kwithwa ki mbere mantu jonde ikuona ubatu buburio bubwatuma wambiria biashara ukethwa wina nkoro emwe ekwenda kubuthiria ni ndi uonere satisfaction yu kana kunganira ku uonere gutio ukethwa focus yekwira nene ikureta kunganirwa ku ndene thoko na ndi nawe wigeria gusukuma antu baria mbuga ubangite baithwa be customer baku banganirwa au ne ombecha ikauma kwa umoroto jwaku jwa mbere tutibiri kwethwa nyazo mbecha kinya kethwa mbecha ikeja kibwiri kwethwa gi kunganiria untu bu kana kuthiria thineu wonerereo no ntukeja kuthiria thineu mbecha kaikeja tu ikuthingatite no ntu ikathingata mukondo jujwa kwenda kweberia thineu irio ku kiwi kintu kia bata muno kinya kethwa at the back kana mathuganio ni jetu itukumenya biashara ikutore na baita ni otukwenda indi ituthu tu focus yetu tuthirie ubatu bu bureo mbecha na choka ikeja ituthingatite mbecha iria mtu akambiria cio ngugi ukamenya atia ngugi jerienda mbecha iji nandi kiu kinya kiu gintu kingi kia bata porairua aringi biashara baba ingi muno womba kuthwa kuringana na ugwe untu buria uria wonere ningi reo ubatu bureo na othugania ndi na ngiri ciaku wina ngiri ciaku magana jairi jara jomba kuthiria no kathugania wi capital ngani kuthiria gutonya biashara-ini lakini wikuruka ku ukethira kwau biashara ku ina capital itina capital ngani kinya kethwa capital ithairwa ithina ki biashara cionthe lakini kwena minimum iria umba kuga at least biashara iji ndatonya ndambiria na mbecha hii ciantindika ciankinya samo yangi kinya kuona ingi na ndi kintu kiria kibwiri kwithwa kirio mbere utirambiria biashara no monka uthithie gintu gitawa uchunguni bwa kungana utwiria bwa kungana kana research kieni kiu kwenda gutonya kenda umba kumenya bwega muno kieni giki kienda atia na omenya uria kienda ukamenya nandi i capital ngano kwenda kenda umba kwambiria kenda capital ethwe tingani wita kuibanga banganie bwega at least withwa wina the iria nini buru cia kwambiria kwa no monko thithio utwiria bungani
aringi biashara baba ingi bathungutha biashara ni nya batithithio twiria ukathugania biashara ezi ni onthongi na ni onjege kurita na ndi nawe kinya utiramba kuthithio twiria bwaku kumenya imbi yongwa ni ata ungwa biashara uyenda ukamatuka utina capital ngani ukamatuka utina resource human resource kana ritingugi pena umenyo bura bukwendekana ukamatuka utije nya iba ugeta kwenderia ino ntu weto tega nduke mtu uriona igitare onde customer baugi morango nendo lakini utije na bauma kana utije ne ate athithirie kenda bona ko no monka mantu jauza thingatwe bwega na ibwega muno Martin nkomena ndi antu bakiamberia ngugi ciao baketha bena umenyi bwega ukagita na nkera mututegeria atiri ugatonya kienine ke biashara kinyeriku uteambite kuthithia utweria bwaku tikinyo tumana ugwe wengwa kendo gwata umabungo bwa biashara no ntukamenya jama ingi ukorirwo kinyetho biashara ne turi matsindano ne na womba gwita utimenye na ata gukwendekana na ko no monka kinyakangi nako kanini mpongere mbere tutathirie gitonga kena bata mono kieni ne kiuke biashara ukwenda gukuruka no monka wina role model kana mentor kana mtu gwitikia wekieni ne kiu tayari na mtu ro gutegera ukauga unwe nkairitana kumania nawe umwethie muchoro ku akwe mono na mtu we muchoro ku mtu umba gukwerewa mtu utibiomba agabitha biege biashara eu uroga kugwata njara na kumeria kieni ne bwega muno Martin bwega sana gitonga la mutegeria u ni twakinyira muthia jwa gachunje gaka ka bioria mutaramu mwanka kiumia kiu kingi onimbeta kwa Eston gitonga ritangoge rita inene na inini ritangoge yoga sagorania ngo kwina into mwanya bia bithithagwa bio thongomia kugemia na kinya kubwithia into ta biondo Monica ne mutumi wa biondo mikathe mikeka na into binge bia thongomia na une wa thonkuma Dietwa rakwa mbitaga Monica Gituma ngugira mbitaga ni gutuma tuma into ya bibi nkiendagia Monica onere kwireo akaraga nyomba atina nguge gwita na bone bubu athithiria agite gamba ria kwamberia ngugeje ndamithuganirie nyume kona rimwe ngukira nyomba igita atina nguge minyateka mbithero mpandiki uga mpandiki thirikari ngugi ciakwa no ngugi cianja wa na ndi mathaja ndona ndarike ngugi ciakwa na rami ndene ingukira muno ndona antu agukira muno ukianthugani ungi ora nkathithagia irio ndathuganirie gutumaga into ja bibi tika Monica aije gutuma into bibi ende kaona ya muchore wawe agetuma na akena itano imwe kuru gutuma ntaije gutuma kwe mwakuru ngi muchore wakwa twari ungirite igita rimwe ndethira agituma ndikwithira agituma na ndona u biko mutethia irio ndejere kuria raisirita kwe mwakuru ria thithagia irio ndetere kwa ndira mwira mboni ora into bibi tumawa arambitana gutuma ndiramenya gutuma Monica la gutwira into bibi igoragwa riria kwina mbecha muno riria aremi bonete mbecha kumania na biria bendetie kuma miundene yao antu babigura tonga jana ndi gutina mbeca jana ndi utekwana ora kiumangi tonga jana ndi ura gukarakari u antu babigura nontu ni into bithongi theticha bibi utekwana ibi kubua kire kuru na tuondo ja tutu na mikathe antu babigura muno antu babigura bwinde igitana kwina mbeca ticha na ndi jana ndi kwa muntu no kuona akirira mantu ja mutu no kuona kwa jana ndi utekwana ora kari ende antu babigura ndi antu bena mbeca na kinya into bia antu arume Monica na bituma aja kwawe into bia antu arume tonga misivi tutuma misivi tutuma tumbango twanjara misivi tu into bia antu arume misivi tutuma misivi ya arume ya kauna ine tuma ya tupende toto nini ja toto tuthithite kionda jeje ukaandikirwo inyari etwa kana kate andikirie etwa ketha akathongi muno na itwende Monica atwira into mwanya biria atumaga biria bitonekanaga muno mathokone ntuma mati ntumaga yani yo mati na ndi table mati ya gutandika metha ntumaga inya tumetaga ate ya gutandika floor antu a carpet no tumairwa jao wona wita ukona red carpet jera ni tumaga ndongi muno yampende jai ni jaiji ibi betu tuma na ibetija bingwa nandi Monica na twe kinya mahoteli na supermarket ibetage into biria athithagia antu batumaga onda muno mahoteli ne jama nene
jana ja heritage uteri jaira inene jaira ibendaga table mat itobatumagira kana supermarket inene ibendaga mati table mat icio tisumona umuno itobatumagira na ibagura abwega na athithie into bibi itwende kumenya uria abiendagia no nimpendagia teka kwi ntumaira cia kwendia no nimpendagia tu gutuwendia bungi mpumba kwendia na bua kiakwa no ngora muntu atumirwa mati imwe one buya kero ungi no akamwira ara ndagurite tu na ndio ni ubieta ita teka kwendia bungi mpumba kwendia nabu au angi no ningwa nkaumara ngeta na njiro u ngeta ja tauni na nkathiuruka nkamatite na nkubuna au ni u aki utuwendia bungi o u aki no mpumba kwendia kuringana na Monica na gwetikiria ngugiji ni mutethetie muno we na mucienjwawe mbere nkiambiria gutuma u indagite mbesa cia urimi jari mpumithagia mboka ara ngura mboka nkagura mbagiti nyingi ngetura ndi nkaumithia antu bakagura ciembegu ciumite nyine kibiumia bitandatu indagite mbesa iu umenye ndasiagite na ndari na umebu lakini rira ndambiriria gutuma ndaja kuona mbesa ira ndonere ndoria na tangathithia na mbesa ii ndacitithia ngugingi na ndigukurukira ndikurugura ici indambire gutagaria mbere na ngugingi na kinya ngugine je utumi kwina mathina jaria akurukaira challenge ira twitha twinio challenge utengugiaga challenges ikwitha kwina no ntujariu intoja bibi na ndibiria riu menya kukurukira umo bura bwina uome utiumba kwendia bibi kara jabia season te gitare onde utumba ko biandangio u alafu challenges ira ingetwitha twinio ijare ugwita kugura mpindi jai omba kura ndi ugeta Nairobi ugetoke the itigarire rangi ire atekwendaga antu bendete rangi bright jakauna ndi antu bakwenda katheti jagaka kantunda ukona batekwenda na ndi no ukona jagiki ndagitumite tu ukona na ndi rangi antu batekwenda tu waumara na ara kugura mpindi ugetoke the irangi je na ndi ukona ukona oroga soka kaire barenda twinto bright na rangi nara no nginya barabangi batuma abaenda rangi bright na ndi ukona ora urira ndi ugetokaga challenges sirio itira nguge kubwete aga challenges kwitha gukario na ki uria wenda gutonya ngugine je Monica na mataro kiri ugwe unda device mwakuru muno ekuru babengi bakira muno njasi ya muntu akiethagia mbati kureta iro akaedia uni ntereteri ntiona gintu gya kugitatia no na akaindo egitare nene agakiro u ate kwithuganiria eterete kuona akibija ndomba kumwandi basi nkamwira atiri ukira gwa mwekuru usweka guge kanini nyaja gaka kambese inkai umenye wina mbese inkai no kwambiria tekere nguge mbese nyingi undagurita into byangirijere mwambirio byari byangirijere mpende se ari syangirijere na katheti jagaka kamwega gakatheri na kangi gakanene jagaka kamono ntu akagura agaka mwanya ugwake joga tumire guru na ngirijere yu atirira nda tumire inda umarire na tuna ndendia kwa umwe kuraka amwa kuthithia kwa muntu ya kau atetheka umenya ntu agukiro u igita na indende kumenya uria Monica ekaga magurija into mwanya biria athithagia aja kwawe mukathija juu mpenda yegana ndira muntu 120 ngakugitira kibao kiu no ntutikyo gitimba ginawa nkajwe ndiegana indi ntenda jwe na mirahu kwina mirahu ni asara kiri uno ntujwe na ngugi no nturira nkugura ugura mikathijeji mikathijeji kiro mwe buja mikathe u 10 u teu na ndi uranguraga ukame average uri na bujumo batikujwe ndia u igana teu na gakiyonda jagaka kamwe nyako karibu iregana gakiyonda no ngatukanganga na bu kaigwa ukaitira muntu gintu gikai lakini gatikwenda kwina mirandi asiringi ite ndia siringi ite gatukubwa burune asara kuringana na twinto tu no twinto tu twega ni gintu gikiega na miaka ijete Monica na wirigiro bwangu geje gukura undenda yigiro eri iguru muno miaka iwe ngitwitite no ntujari ithetija bibi ikitarira ugo kubiumagaria na unjirene no kuona antu ibakubienda muno marketing ni othine nene kiri uni ukona antu ibakubienda riu ukona muntu ari kwira ndetera kitheti akwa namba cia thimu waigwa na are umite ukarigwa ura ukamwike kira kitheti no kumenya nyo karigwa ura gakendia agagwitia matijero ukonaga na ndu gaswa undenda yumbita gukura ndenda kwithwa ndi guntu gukwega mako kwenderia bwega ma inyata unini u jatauni ja mutindo jetu ndakena ire nduka jeje intobia kinontu kuringana na ora ntu bakubia ndari nkoromba riri romba
ngai anthithirie bugu bagunkenanyia Ibwaga mutegeri na unio twakinyera muthianju wa gipindi kietu gia tuthunkume mwanka kiumia kijite itambe kuthunkuma oni mbitagwa Eston Gitonga Ndokera na nkonko iye ndokera na nkonko iye mbetankaringa maula iye mbetankaringa maula iye megosoa kamotu iye megosoa kamotu